sad je tamo udarilo, nisam to snimio, propustio sam kad sam isključio snimanje, bilo je tamo. Ovako jedno tamo, bljesak je vam. Znači od iste munje, znaš tamo, naš se preneo, da. Ha, dobro sam snimio. Ono tamo. Brate, kako bljeska, brate! Kako bljeska. Ovaj tamo sistem ima da se snima. Šalice. To je negdje tamo daleko, negdje tamo. Vidite, moram sad s levom rukom jer me desna boli od držanja kamere, znači boli me, znači od položaja samo tako i sad stoji da li je ovo, molim vas. Tamo sam se. Može i ovdje, vidi se to sve tamo. Ali tamo sistem koji je otišao od... To je onaj brate što je bio kod Bijeljine i sad je od Bijeljine otišao tamo. Na jugoistok. A tamo negdje otprilike na jugoistok, vidite kako duva vetar, lepo. Evo zvezde neke vidite. Lepo. Tako da vidite, ovaj put vidite da idemo kući posle. Mislim da sam ovo jesam snimio. Samo moram malo da spomenem ovamo jer prosto... Čuješ malo krem. To je malo. To je to, ajmo.